Bwerigiro bwakwa nwithirite wina ugoro bubwega na ingukugwata ugeni kiri nteto cheru thaa ithatu mbita Maureen Kinya monanete Mathew ntuku ya narua ni Maureen Kome amwe na nteto iria nkureterete ni Gavana Kiraito kuorota Peter Munya akiuga niwe ugwete mbaru Kawira Mwangaza kenda kumuita gitine onde bonthe ni baazimio. Njore ya Kenya Kwanza gwika mwichemanio ya gisiasa Southimenti. Akariba Tharaka Nithi kuga bating'aniri ne kendeke kuga akaumaruka siasene. Na kiumia giki kiri ntangurutano cha ward turimurika ward ya Thwana na Kithi. Gavana wa Meru Kiraito Murungi na ithurite na kuga uria ugocho wa giti kia ungavana kaunti ya Meru Kawira Mwangaza arige kwa Kimbeta ni gavana wa Karaja Peter Munya kenda korwa na Kiraito akiaria na njira ya mwanya na Weru TV. Gavana Kiraito na ithurite ati bairi babane bethiritwe bagitirimana ke witho mukawe ne jomwe mushine jwana nyuki kubangania uria bakarwa kana bakethirwa bakimurita gitine nkuruki. Kiraito no ugite maratathi ja kithomo jaria Kawira Mwangaza ari najo ne ja urongo na no kabeterete rwangirwa unkumania kumwikira mpene. Boniface Mongera katwambiririe Egetomi ministori mia jandhikuru ne Kenya bona Peter Munya ambirite rumena na ndwaine nani ikuithura nure kuwata mheshimiwa Kawira Mwangaza mbaru ejene hote merekodi. Boniface Mongera enera gavana Kiraito Murungi kirorero moko mwe nwentu kwenarwa Munya wengo wite aga support gavana uro support Azimio na ni unda support aga Azimio lakini o wigetu kinya tutu yetu tora Munya na kuitangwe na Kawira na nyameshaonera bona batiri manana nyuki yonde itoretwe na kinya mbesha tureto no kwa Kawira child na ikyombo enyo ngo akurunga mako Kiraito Murungi atibwira ngabona kwikona ni nangabona ngi tiga Kiraito Murungi kona ndi uninge tambero jogure chagoro ncho na tika tombugiriti arungama kinyeri rungama ndi ndo campaign ni still kobe na Kawira kabate na Kawira neither you know there tereni campaign yet kina kingangi no mwanga kikaruye. Gavana Kiraito akiendelea na shokete ku Minister Peter Munya nerwa shokera kujura Anthony Timia shokera utero anchero nontubo baire otegiti bochindanira ndo gauni kamwa full support na kumari barite mata maingi munukira antu wetu itorombere Munya itumo support na kinyana nduku no nkuga na ndike akiondigalia wakurungama yakime kithiru na Meru akiwa wantabwirire watibwira ngabana kona ndi bauti tuko mwaka noe aitumira inyewe utwomora ko unikira mpomba kuromba kumu kuria Meru itorombere uyu nditembere kumurombera nuntu kinya chonko ne uga pride come before a four itumurombere itie indi kinywe na one antu bange jantu no na itane kuitangwe na tongeria bangi nuntu mutongeria anene aga kinyete ituro bya antu bangi utoche guchina yare wenka na kinyana nuntu na ikanya kanene ega gutongeria ari raini ne Raila Odinga na kinya batwe toro Azimio turamo kuitangwe nwe inde tutemba kuitangwe giturumo nara leta na baina murumani ngwita wamburu tukwenda tabiewe igaruka kenge na ugite weno ethirito ashurite mutongero Azimio Raila Odinga kuro utero Meru nkoroke Minister Peter Munya nuntu ejari mumindokira ashokete kaire nandi kinyago Boniface Romero uchuete kura cha Raila Meru nkoroke gono liko mutongeri uliko baraithite bonthe nuntu rimwe kinya kurunga mushemano jumo kuga
ugeta gutigura thithia ini nkaranke ndibita na ntuguru gitare onthi na remember in trouble more than the others, but difference yakwa na munya ni ati onde ngavana ningo chwakura chanto bonde ba ningira tweka ngavana Meru inkwenda kulingura kura ne antu ba Jubilee inkwenda kulingura kura ne antu ba Mbas inkwenda kulingura kura ne antu ba kiama kya DP inkwenda kulingura kura nyene kinya baunda ba pakonda ba dikira ndaguru muno na kinya antu ba ibatena biama kona nino mama kampali wega na antu bonde na tugucoka tumuria atiri ethirwo na kona Kawira Mwangaza akethirwa gitikiro kia ABC nonto maratasi joja mathomo onto bura tura kugatira digiri gavana Kiritu na tucokerio jo Kawira ina papers ende kairi papers yorongo na papers ya kuya quote me Kawira ina papers kaina pepa shorongo na chia kuia na katu etereta chikia kwa ABC na nonto yika ikache kwa anti-corruption authority tone kethera bomba gwitikiria papers yu shorongo na wamba nke reporter Ntashoro TV kumaja kingina ngine Nairobi mbeta Boniface Mongera. Kagitano kauna seneta Mithika Linturi na njuri yawe ya Kenya Kwanza ni bathithitie Njiunga gicigo bunge ya South Imenti aria bethiritwe bakiringira ndebe anene na kuromba kari kwania ngavana Kiraitu atongeria baba bariane amwe na Kathuri Murungi Elizabeth Kailemia Mwiti Kathara MCs Martin Makasi na Evans Mawira ni bariungite Ntere Chankobo kama Chege Mitungu na Kinyakeria Muthuri Muriuki ni atindite kuthingatana nabo katwe Kinya Muthenya narua timu Meru Kwanza ya kiama kia UDA itongeretwo ni Captain Mithika Linturi urani seneta wa Meru no chwagitikia ngavana nene kaunti ya Meru amana Kathuri Murungi mbunge wa South Imenti chwagitikia seneta nene kaunti ya Meru. Hebu nione salamu ya ngavana yangu Mithika Linturi. Karambu Kailemia chwagitikia mbunge wa Ekuru na Mwiti Kathara chwagitikia mbunge nene South Imenti amana Makasi arabathurungite Ntere mwanya tauni ya Nkubu bagitega uratho kwekai na gintu kia mbere kuona ni rukoro ria rukarito gaita karaja rutombite kuojanua aya bajuke kanyaga kwaririo ntububu baba kwenda wona ureko gutauni ekari na ibo gucokia ngatho na aru kuthiuruka gwaku na maguru ukionaga ureko gwekari rukoro runga rukera maja rukera wagurukira barabarene ugwanya kubu ni town kuringa brebangi na bore kadi utiere nere kuo lakini ureka ya ekombe kegambe tueoro kabisa keke na tena lakini watonya ndene kaikonuka na kena rukoro dhugu zaidi sitaunie kobo kari ndene ao kuona green dumping sites siantaka na ruko ukenunka next kenara ile bikoendelea no rogo bani oma kwani ano lungo tokea matendo karaadana modomodo datu mama safi na bora within tukwiramba ukona mwanya within the first year yaku geria mono support Nkubu na sanitation yorobi biega na system national government na county government igwatene ngogeje itontu kwimwe gwauto kwenda mono tuteria montochiwe na roje likenda tumba kwenderea bwega Nkubu leo toko bioro Nkubu tona thina ire goko tega kwi muntu tokorwano ebatie bagita na mbere Njiunga yao na kunya thoko ne kama Chege wengine tushuke tafadhali ene thoko mbethora bakibera thini ria bakurukirite kama kati ne barana thina mono ugategera uria ukune ina ndaka mono ri kurite baba ubate tukurara mikatwara mikanya twatiga kugita tigiti
ira barajira hapo kanga jano na tukabura sitonini yao twekeri nusu itekeri chonde ndenda kobora ngoira chonde ititike ng'anyi na thirikari yawe kinyago atega kemo tano jia ina gani na ntobeto bevenene kuma savimenti oni kuwa muntu na ana nyumbani ibo wetekeriana nyumbani ibo wetekeriana kenayende aende nyumbani. Haya, Karenga nwe otego gara itaki nyawe, si ndio? Kule yaitete, kule bonete, Karenga ende, aende nyumbani. Basi. Na mambo yetu na kama chera wena ambassador. Okwalia uma, uoto sukumadrika eneto ya italembe. Na goto te kaore nwe, Aaron duranera kumpere wekura. Tena sawa? Toanye Karenga, toanye koo. Na tuenga azimio. Muntu ejaja kweranu ambasi, ni azimio. Kama kwenda azimia, akweranu njubiri, ni azimio. Tena sawa? Kwa ingere ni UDA kura, tobeto bakenya batedeke. Na muthiene kuthirikiria ndiunga yao ruterero mitungu bagwati ugeni ni mawira orokia make UDA agicwa giti kia MCA ruterero najo kwa wingi na urumwe anto bonekana beregana na utongere bakira itu kenangira serikali yake aende kabisa letole ndani na urano medika nandi ni kandarathi kia nene kaunti ya Meru abiashara bakeo kuma kaunti ya Meru irenjire mwe gukiria mathoko na kinya kariba Meru ate mbesa biashara indora kwa yano anto bakuma kuraya ba few families na bange such that now wale wa mbesa itoka Nairobi ieta Kisumu ieta Nakuru. My government will make sure that biashara sikanankanero wakere Meru antobanko opronye vyeto na jeko kanisa beza siatu wa mkobo sikadiyo kankobo mkobo kaunokola na doa bange naoni tete takire UDA nogwa turekire UDA kianda tumbo dhidi thirikari tumba kuritira ndoro mitungu nyingi nguruki tumba kuongera thoko ingi tumba kuongera zibitari ingi tumba kuharamia barabara tia market ya mitungu tumba kureta stand aja na nguruki tumba kuenga itonga bila vikarete itaka vya mwingi vya mitungu na akili ya kwa mesi tebebe akili oto mndongate nyeria ngomote akili atelo kwa mndongate ngomote akili arabarombeta kariba Meru kuringira murengo jwa Kenya Kwanza kura kithurano twitite ngiripodra Uru TV mbito muthuri Muriuki kwera gwa siasa ni mathabu na nandi arwiri babaingi bagitibia ungabana ni bachithirite bagichwa anyanya bagi siasa baria bakabagwatia guchwa kura na gwitira karingugi kaunti ya Tharaka Nithi o murwirigite na ibangite bamwe bagitegera utaramu kwenderwa ni antu na bangi na aria mutomite babane bo bamwe babare bakwirigirwa kwithirwa bari anini kiri siasa cha ungabana kaunti ya Tharaka Nithi tabura tugutarirwa ni Samuel Gaishima. Igoro iriyo irari ntugo ya muthia ya arwiriri tebia urais amwe na arwiriri tebia ugavana kunenkanira marieto ma anini bago kirinkia mayethurano na mianka IEBC arwiriri mwanya bagitekia ugavana kaunti ya Tharaka Nithi tayari ibathurite barabakaigua bagitethaniria na bogochwa gitigiku uchindani bwagitigi kia ugavana bukaringana anene na ichigo bira murwiriri gitigiku amwe na munini wake baumite ndeto cha gwitigika iriuga gavana wa Kagitaka Muthomi Njuki ura tayari bamenanire na munini wake wa Kagitaka Engineer Francis Nyamukagwima ura aumite gichigo bunge kia Tharaka anenkanirite rietwa ria minister wake wa urimi Njue Njagi Kaithungu kuma gichigo bunge kia Maratwe munini wake
Njoe ari na igamba kotini ya Chuka akiringithanwa na kuwatanira na mwekuru mwe ora aijire arimi bakawa amwe na akandarasi ukurukira kandarasi chiorongo cha waka iwanda byakawa. Kagwima urakinyagwe akwenda gitiku athurite Jones Munene kuma ntere cha Iruma wadi ya Mwembe gichigo bunge wa Iku Kiamara. Noe ura ari murugamiri wa Museum cha Kenya Daktari Mzalendo Kibunjia kuma gichigo bunge kia Tharaka achwete Micheni Ruriani kuma gichigo bunge Kiamara atweka munini wake. Micheni Ruriani ni aviation expert. Kowi manager mtu karete thirikari-ini na ubaki thirikari-ini achokathi wa private sector haruta na inonda athire kumuruta na wa private sector au mbako ya guntetheria Quran Tharaka Nithi Mukristo na mtu wetigirie Murungu no mtu mbere athi kurutira thirikari ya Kenya na private sector na ari pastor kila ntu va Mara constituency na Mwembe netugute tunenke koina heshima nene muno neto ntupange bateshiria guchwa deputy nao timu ino kuonelea ni timu ya managers. Gungi ura kwenda gite kia ugavana nura ari munini wa chancellor wa University ya Chuka Professor Erastus Njoka kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe ura athurite muche wa Ntarukunja kuma gichigo kia Tharaka ari munini wake. Running mate as Mr. Geoffrey Rukunja. Rukunja ari murugamiri wa college ya Meru Technical na Nkuruki ari munene wa maprinciple maramangi Kenya. Tongoria watu kuramba toromba tongoria bakuruta wera tukuramba otongoria bautunya babange itukwenda ntubetu bethoro bena mbecha itukwenda ntubetu kwegua bakira na bao sukuru batakuthina. Felix Gitari Mbiuki ora ikarani wa gikaro kia MCA bakaunti ya Machakos na ora aumite ntere cha Chuka numwe wa baraba kwenda giteke kia governor kaunti ya Tharaka Nithi ora athurite Samuel Gaichura kuma gichigo bunge kia Tharaka ari munini wake. Kiri kia thogia gutanga cha munini wake kira kiruthiritwe ntere cha Kathwana Daktari Mzalendo Kibunjia na kathiritie utongoria bwa mutongoria wa kiama giake Martha Karua ura athuritwe ari munini wa Raila kiri urwiriri bwa giti kia urais. Ariuga kuthurwa wa Karua igugupa wirigiro anaba ari ati utoro bwago bwa nyumani no bwagire. Buyede ne Tharaka Nithi mbari imwe twina thina ya antu kurega kuthomithia ari bao. I think ino ikirereso kiega muno gya kuonania utie mukurani wa mwana wa muka na mwana mtu murume. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Mubunge wa Maraka Reke Mbiuki norite ngavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki kuthura munini wawe aumite gicigo bunge kia Mara kwethirwa ni akwenda amugwata mbaru mubunge ujo norite Njuki gutara urene minister wa urimi county ne ukagitene gakaniwe Joe Kaithungu kana gukethirwa kuri na kurega kwiganwa gatigati ka baba bo bairi bakwaragia mamburene jamathiko county neu. Igoro irari ntugu ya mwicho yaringichia cha kunenkanira marietwa manini bao. Mubunge Kareke Mbiuki ariuganwa nkinya ngavana Muthomi Njuki kwithirwa aranenkanire rietwa ria munini wake kuma kiri gichigo mbunge kia Mara. His Excellency the Governor Muthomi Njuki ni alaikirie mbasa kwa IBC ikionanagia nolane metwae kogu nengo ngavana Muthomi Njuki agikia ritwa riu alaikirie na ndikumenya niri kundika rekwa Mbiuki na ndiaga nithani ningu expect rikerwa riri amumala no ntwega tukatiri amumala igamba rikauma kana tiza sawa igamba rikauratia. Mubunge Kareke Mbiuki na ndariri cionthe akionekanaga kwendera minister wa urimi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Joe Kaithungu uragwa nwe yaumite kiri gichigo mbunge giki. Nituku expect muthambi wa ona pyomboxi oirigo wa kare wa iyo mbasa ikifunguriwa iwe inatoka hapo agatuikete gutufeva menya nuko tukauga na metho mameto matekwo nuntu gutigi ntugikuona kiria guturinge nakyo tu antu Tharaka Nithi ka is scratch our back which scratch his back agutisole by the way
Kareki akiongera ugite gukaya gutwika njuki atinenkanirite kana kuthura munini wake kuma kiri gicigo mbunge kia Maraham we ati mugwata mbaru kiri urombi bwa giti giku na ini ngero ndo ambele kumiria igatuka mbase gutiki ntukia malagiku tuko pamoja wana mala mpo kogu ni erwe ni baupa mube karaga ningona chief of staff au akiariachi akiama kia UNDA mubunge Kareke Mbiuki na turari kwa UNDA niboni turaspepe twina learning mate au mete tarakaniti county lakini gwatwika wero numbers yetu gwitekereria na kindi kiari mbere muno na mauntu memonde magi science magi mauntu monde bari aragia bare mbari cia karewa mathikori Makenethi Kimandi urarari ndereba wa njoe thirikari ni akaunti no Nandela mtule bari na wamu kama bara kamatite bamujukie bamuguthikia thibitari lakini baadhi ya everything is set etelelwa ala kinyile ajukua ni mandagitari mala ndari ingela thimu nundu bwa kumwetelela na athirire on his examination bed yatho nige kukuriri nkinya na MCO wandia marimanti twe Susan Ngogwa Mwindu na nkinya tongoria bange bagichia cha Kathumba koguo menya kiama gitu ni kiriko UDA alafu kwina iki kingi nakio kia Raila Odinga na kwina kingi kia independent president oto tijero ni Miguna kana no ni boko kwatha Rwankabura ririkana ni kuthura experience. County Assembly is a replica of the National Assembly. Ara tukathi itagupromoto kuma deputy kuthi headmaster sawa kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maraham mbitagwa Martin Mugambi Etana mbere na kurumira nteso cheru thaithatu inchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na nteto nkuruki Kuma thirikari cia matora ikurikithwa mwaka neja 2013 mwankanande kaunti ya Meru ni amukirite nkurukia bilioni 100 iria ironga maero ingabana kurikithia weti na mbere nturene cietu nayo katiba ya 2010 nete mwananchi kanyaka gukinya ndebene kairi tariki 9 mweri Jwenana mwaka juju kuthura ngavana uria bakwenda akinyukia Meru ikinya riu ringi Kenya Methodist University Media Council of Kenya igwatanite na nyomba Kathumba cia nteto Meru Gashio Wero TV Mlima TV Mwariama TV Tuliza TV Meru TV Meru TV Weru FM 96.4 Meru FM Dere FM Tuliza FM Geto FM, Mwariama FM, Radio Mlima na GGV Radio. Tugakuretera rwari rwemwe kwa emwe na rwirite bonthe bagitikia ngabana kaunti ya Meru Jumatatu ejin tariki 23 thaa 1:30 ciogoro ubathikire ubathoje na ugite tuore kuringira kuroro kwenda tuika ngabana oku 2022 mwanka 2027 roro ni rwari rwena murutiro tenda jukurukira Mobango jijone jogwa timbaru ne Vera Beauty College. Ni antu betu bakira ngondu bita wa Jennifer Kakankunini kana mama Empress nini nkorombe etikia MC akira ngondu wonde tariki 9 mweri wa 8 inchiritaniritie ukuritera ngui ngakikisa sibitari cietu ciena ndawa mwana wa akira ngondu athome mo youth mwekoro ntiwa na antu ba mawathe ngakikisha bakwa empowered na maendeleo yange ya maingi ningukuromba na itiyo kinene ondingire kureku tukuria akira ngondu turi amwe raundi MCA ni mama chagua maendeleo Wenda ntumiri yaku ta eje ringa thimo namba 0705247786 Urathimo uritingugibwa ichunche biaku bia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri
mendende na joints, prostate, nyomba ya uciari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku. Niturigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H. pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Angzo Anglo Chemicals Industries ni kampuni iretongerete no thondeki ibondo cio limita wido ya kwithia nthangari ni rire onthe kuthuranira munda nuntu ba manda na ikagirwo na kithimi kia miririta 200 na 300. Magugu mato dawa ya kulimira mpempe irire na inya kwithia muthonki na iria ringiri onthe kiri munda jwa mpempe na kithimi kia miririta 100 na 120. Beans Clean 480 SL kuthiria ria kiri munda jwa mungao ndengu kana muchiri na no ikire na kithimi kia miririta 100 na 150. Wadudu Clean kuraga na kuthiria manginyo na tobiti ta cutworms, aphids, jacinths na white flies kirimera ta mungao ndengo mpempe nyanya na bingi iria nkurukino utumilike amo na Green Sea Foliar Fertilizer na kithimi kia miririta 20 na 25. Turi na ithimi mwanya bia ndawa cionthe kiregwa murimi na no igurire ndawa cietu kiri Agrovet irere akwinagwe. Ringa thimu kiri Eric 0704 360 152 kana kirimi 0741 247 804. Angzo Anglo Chemicals Industries, all about farmers. Wa, anko, kwani sikizi ngombe itani sere ukikamua? Saidi. Hii hata imetoka kwa gatune. Lita 10 na bado unaendelea kukamua. Saidi Kumbe shida si ngombe, shida ni sisi. Shida ni sisi. Angalia. Joy Max Dairy Milk. Kiyango leo mimi naoga na maziwa. Leo na dive kwa maziwa, kukunywa kuogelea huko. Joy Millers Limited ni athondeki ba irio bia ndethie mithemba yonthe na nkurukini bakuthondekagira all stock meal iria kareta ugaruruku bubu nene kiri ndethie ciaku na Joy Max Feed itikugwithia kinya nini. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection cha kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge kathumba Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kwinagwe kanotu lingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Ile base tena. Mave, ugali mbili sukuma. Gali? Gali tena? Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Nani unga gani mepika ugali? Unga?
ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Want to keep your whole family entertained? StarTimes got you. Catch up with popular local drama Kupatana, rich football action on Bundesliga, La Liga and Man U TV, adventure for the kids on Toonami, ST Kids and Nickelodeon, as well as nail-biting novellas on Brothers Season 2, movies, documentaries, latest local and international news updates. For this and more, simply renew your subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet aerial decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite. StarTimes, vipindi bomba kwa familia nzima. Yetu Sako ni okugwata ugeni kiri M-Banking na arana weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kurita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingire thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Rhino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwakira chikia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Tori na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi tori na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Toriongere nyomba yetu Makutano Meru, jirene ya Meru Mawa, nandi tori na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Kugwata nteto nkoroki toringire gukurukira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandao ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto.
ngokugwatogeni oringi kirinteto cheru thitha tungicokera ni ati Kiraitu Murungi bario na minista wa urimi Carol Motiga wa ugima Meshek Mutuma CS Rufus Miriti amwe na mabisa bangi ba thirikari ya kaunti ni bakinyite ntere cha miuri Gembe Central aria siasa cha ungavana chionekete kwithirwa ikithundia migwi kioneka kugerwa kiria rwiri bangi bagitigiki akia ungavana keria CC Meshek Mutuma no rotete Senator Mithika Linturi akiuga nethiritwe akia urongo akiuga ati gutenda wachirindene ya matibitari kaunti ya Meru na nkuruki kumutha na kumumeneria akiuga Linturi muntu umwega ni untu naitire kinya methori akimenyaga bwega buru ati ni urongo akwaria atongeria baba baukinyite ntere cha Gembe kugambia ekuru kwithirwa bakigwata mbarunga bana Kiraitu Murungi onde baejanite magana jato chui kire kurubaba kenda gukiria urithi bwa nguku. Dennis Mugendi na Nteto Nkuruki. Tongeria baba kuma thirikari ya kaunti ya Meru akinyithiritie ikundi bia ekuruba meori Gembe Central isui bia nguku kenda barithia bari athira ati juju ni mubango jumwe kiri iria ngavana Kiraitu Murungi ari nayo gutigira thina iria iri maturene ikuthira bomwe na njira ya kari kwirungamira bebongwa twambiritie na ntura inya ara tukomba kukuria urithi bwa nguku mwanka mtu wa Meru wenthe ethirwe ena nguku nja no nturithi bura rais nkorokie bonge bunthe ibwa nguku gukethirwo ti mwana okengwa no tubwa yuku mwekoro mutega omweretera bagwe jogoro watokendie tukara twaku ukagwata gaku kiugone mwana akagitatea mwana agachoka skuru mwekoro ena mbesa uti muntu urara mpara mucie mwekoro ena mbesa ititaratara kinyarume bakendo bwira banenga na irambeza rimwe kenda imanenjo bwiko kure bawa wenti aleleje kunywa ega yinge kenda to meya kuona byambi utakuona mwekoro ena mbesa isawa sawa mwekoro omero mwashimwa Kiraitu Murungi na itete yamba na kawa mwekoro wa Meru kaka great aja ni bakurite mbui mururigiti kya ungavana Kawira Mwangaza uria bakuga ngugi yawe ni urongo waki na irumi atwirie ikwera wako ikintu keta wake limo buravi bwe na kondo bwera Meru koi na limo biele na bionde baiche kwa urongo limo kemwe keria kiongo kyo keteria na muntu nge kyo ndande bwera mumero uwere omeba muntu manimbi muntu koria wengwa kwenda kamnyotongeria Meru nendare ria kera antorongo akaero antorongo no batalethia mathabu yorongo ate kumenya kire budgeti kwina mathabu mwanya ya mbeca kaunti kwi mbeca mucara kuri menyera ofisi na kuisha maendeleo wewe ngwate kumenya ndona ukiana kuthomethia antu na kiri burakuwa ndire mwarimu ndamwasesi nkona aikoraya muno ate kumenya nto monyontera nino ntukinya cukuru na uwe na mathabu nende muntu wote bya komenya antu beto atongeria Meru antu beto na mbwere oma gachio karere monori kana imonorerwa gachio karere monori kana imonorerwa uwa kuwa peore o etereni bokona tareki kenda tareki 10 bothikere TV na radio bokona kethe gachio karere monori kana ambi Minista wa ugima Meshek Mutuma kairi atirorirwa gucokeria murwiri ungavana Mithika Linturi nyuma ya kumumeneria mantu nejegie masibitari kethera muntu kinya muchere na ale mrotongeria ri akaomba county antobeto akaomba county nende muntu uyu no kwari urongo ntuko cionthe eta konto akari urongo kwi sibitari aitire amathira o in charge ko ainga sibitari atokwanda oitekwo na irekuo na akacethia kakorera ora limo ketha chane kenda kinekora mware antobeto bokane kira mware to limo bwakene kira limo gavana wetu no kingangi kire kwanto beto
kireko bas. Dennis Mugendi, Weru TV, Ntuleni ya Meori, Wandini ya Igembe East, Igembe Central, County ya Meru. Nyuma ya seneta wa Meru Mithika Linturi kuga akarwira giti kia ungabana kaunti na Meru kithurano kia mwaka jo. Giti kiao kia useneta ni gikuchiritie ya siasa kathumba bara bonde batonyete jukwene na kuga ibo bakubatara gutongeria Ameru ta seneta. Giti giki kira gikuchiritie aroiri nkurukia batano nikionekanĩtie murutira jo munene o musiasa ati kwenda gutigwa ome ya rwirururu. Mwandiki wetu wa Ntutu Boniface Mwongera na ntangurutano cia useneta na giki ni gichunje kia bithatu. Na bithurano bine bya mweri jwenana bithengerete na mpui muno na ntuku cia campaign citho kwambire tariki 29 mweri jotore birene biume bire kwambire ntuku na arua arori bana bagitigio seneta nene kontemero bondi bashitite bo baketho bayakania campaign mwatari muno otigire bakwethro beshinda na kure nyinge naki campaign nkamiringa mutano ba nteto twethere campaign period bo bwega nandi and irigire ikaberia wina siasa issue based siasa cia kuonania mantre tete kuthire kuringana na agenda ireneo kiri antu ba Meru na kinyo kuruma na wewe tonkaruma kinyo shautira tonka shautira no ntu ko focus yeko ni kiri antu ba Meru county na ngwira mpitito baritira ndina timu yakwa na ndinanto from the 45 wards na itoithiritwo twechemania fortnightly kenda tubanga mikakati ya gitarira officially campaign ya mberia atukomba ku hit ground bwega. So ndina wasiwasi mimi niko tayari muntu aete auge project ile athithia na ari na ore amenyerete onda amenyerete mbechiao utechiringinya uraginyemwe so eu ni integrity imwe enene ile ngwitikia nio Ameru bakwende gitariri na mbu amanto ora yakari kithia Meru ya Meru thia Meru ya Meru tupelekane nanyi unyo kwa unyo tuchamenende bene ndupu o duari tariki kenda and can considering speech because I said you home today hangwenda kwira Meru atiri birapo kuona ni ura Mizan Africa ikuringa kura ibo bakuringa ira batu ya Meru teta atia na ni boya muno ni ntaromba Mizani kura so ntabaromba na ndije nabari ambito itatia baromba ende kwe baba barombete na ibo bawe itatia baringiri kura na bagandi kwariku kebamwe barabatwire boije kene baro kwitaga kamerire bakethro bethiro nka kontemero yonde berikana ya Meru bando baroku barena bo batethro boije kene muno bari ngo gewe nene yukwethro bethiro nka kwende marito jao sera ciao na nyakuromba kura uningachoka kirantu kaire tande mugeni mbere undu utino ntiriungite ndene county government of Meru kanga barikani yake no twethe yankubo twina market yankubo itu twakithaia indeta na onka bariungira uti wondi tutena maki yetu ida twitere ngugi utire batembo na nturene either bia thone bio changira nkia bio changira kithomo bio changira machukuru bio changira mbachua bambonete bia thone bichingi mno mini ko Meru throughout oyo ngona wanero bintu kumbetete mbunge uni ntumba kwatia ndinga ndiguru mairijire ero impete kote antu nyamwe Boniface menya ni ura uni mbuga nti si publicize amono na arambitaga lakini nara kunde mbitite ntimenya ote nonda kinyambaga muntu umwe bairi batatu batano bakomenya mukuru wa kiama na musimamo jo ayo kwaragia uma edo projects Meru iteo na imbiji meande na list chonde in every constituency projects ira to propose tana dirikale Jubilee na itomba kuthithika ndi na list yo yonde so immediately to athuro ro ngakarante na jumbe ba Meru tukarende mbere no ntu bamwe to updatane Meru status ya projects chetu ikaliata na ndese ni Meru county ngere ya ku promote unity kiri sub-tribes ira twina cio no ntuna ringa bana ora bakatara ntikunyana kethero umite no kethero inga bana Meru county na no enkarita no engui onara kethero umite na nonto maburaburo kampeni kwethire kenda mbesha tokobure thri birikete obobwega ibatucokerete ojo number 1 ngitonya siasa neji ndeji kenda mbecha na sincerely speaking tena mbecha one ndina mantu jatha tujanku rely najo number 1 they rely na maromba na murungu
Number 2 ndirirai na favor Murungu na favor ya antu. Number 3 ndio thank you mara nyomba gwakwa mbera Murungu ntethia ompe wisdom iria nkendia sera ciakwa kiri antu nikenda bampenda nacio. Social capital kwa reach somehow, I thank God. Achore bako baka come through. Na bongo no bakwibanga. Nyaki bono ndu ibaijo tikendi nakyo uni kubatethia kwenda obatethia. Bambire itu akurumbana ngerega antu no ntugationora. Kinya beteruri wikethwe changi ni antu ura bombo ntethia yake Boniface no ngabampongera kinya materuri ya guita angi berabere yau bali. Na kinya financing ya campaign yeko irimane na achore bako na ntu ba Meru County baraba nai goodwill na ina leadership weko yes mbecha ntina chu mbomba kwa ndina chu nyingi chumba kuringa campaign Meru County yonde lakini Murungu ari mbere 1 number 2 dina chore bakwa na ntwa Meru County na bakinya batombe mbecha ni no ntipa kumiana ndi ntina kiama number 2 ntina Godfather embu ndina party boss urabe yawa tutira mbecha. I'm financing myself. Mubunge Kadhuri Murungi wa kiama kia UDA na James Smith kwa kiama kia Jubilee bobo baire yake barungamene ya byama kebo bange batandatu barungamite janto byombe. When the team Meru County, the independent candidate, the team Meru County. Andi romba kura the independent candidate kana murungami kiombe bobo mweta independent candidate na Kimeru na rwano roko ni rendio. Aroke thega lendio balotine Senate ingodio karingira kura betikana kura ku Mumeru so mbejete ndi independent candidate na rwano rwakwa ni njara ciakwa cio igire cigwatirite antu bathatu mukuru mwekuru na mwana nkiraga Ameru tubati kuthura mutongeria mbere mawe na leadership ndene family yewe party to Jubilee ne thithĩtie MB thirikari na oketha thirikari ni ku function Jubilee is functioning guthoka romo gwe tumeunganisha stima Jubilee imeunganisha stima Okiagua tumefanya reli, Jubilee imefanya reli. William Ruto na kwenda gwitangwe na so many governance baraba ikiamene kiawe. Abegi system wewe. Na target mone ya Meru itokwenda ithirwa area ya UDA kenda policy ira cha bottom up kuinua muntu maskini ule ndi gwitie guru. Tuthithia national level na kwina ngavana ora bagutanire no ngugi at the county level kinya kwinua Meru na the same thing. So ikyo gatuma kwina inya mono kurunga mambuga buthure kiraito no tutekia mene kiawe na tutekia mene kimanwe. By the way rwano rwakwa ruranda aerwe ifoman. No ngwiro ra foman yathitha ya foman utire akaure wa kwenda. Akaure mwene nyomba akwa kethira ne nyomba ni Ameru. Na ibo bagampai bampa kurai bampa ngugi sen wo no gwetwa governor no ngugi ewe no engineer ngugi ewe ne kuhakikisha mwako jo gweta bobo wega muinge ene nyomba panengere foreman ngugi akarie engineer governor ake nyomba ore bakwenda atianga choka ke muinge ngeja ngabera ari nyomba yenu ekugitwa ka room kamwe na burende room ithano na ndi gwakwa oku bamwe bonanite bakethro bechigeka na uri bathatu bara bakoromba gitikyo gavana ne County Meru ara ubangi na ubugite bategerekere kinyeni ni bakethro berombera kura ciao beterete kuthurirwa gavana ndina option cianto baire gavana Kiraito Murungi kana Kawira Mwangaza lakini metheka rinto ria antu bamwije imutoto ria matukite igitare onthe most of the time akaraja njoka na nyeja na ndino kuigua kiriro kirio campaign cia UDA na ante kwenda guchitonyera so kirio ni farasi ni hao wawili so bwana Kiraito bwana Munyare uri support ana babo ndi betu Kiraito no Ameru mwe gavana yetu Lintore no Ameru no senator wetu thai Kawira no women rep Ameru thai bakoromba ite na ndi independent candidate ndetheki so mtu ambera dina muchaminyo nturana iyo tukethia ntu ahola pia nuko me Ameru ne nene twina constituency kenda riu tukweria ku establish partnerships na candidates bara bakuvae MCA itukweria ku establish partnerships na candidates bamwe bakuvae MP na kinya top level na women rep na binambi no tukweria ku establish partnerships ila chumba partnerships yo tethania siasa jo seneta nene County Meru ni mugeta kugia murutira jo mwingi na kugana kuro bobwe kama bategerete kuthira bakiona kure nyingi nterira baumite Ameru kandi bwire betanagie bere ora betete atia betekanitie
ukiakuba muntu akweka dispense condoms town ora bathiatene no bwo bakuwa nengo baira bandingire kura Kenya 78%. Nikana kebondi seneta bina nguvu na bina heshima. Kenya twaria nte twaja bone kweri seneta ojo Meru ojo ne antu bamuthurite na antu ibakwenda itangu ya bwega. Kera ijanto beto bembe no tunya bangu ira nditete nao bambuire au no tu mbedre tonde mutongere kumande mwana munini kwou antu beto babati ko bene imani aoni oni ntetete kureta vituko na sakaraka kazi ngwe bantuma na ndi mwana mwithi na ngwe nkamerita na ndi na ume bakurita ngwe ura kubwirite bategere boya bone antu babombo patira ngwe na tungi ni Dr. Joseph Kaberia na Senate na kabaritira ngwe ndi ba reportira bakwenda na ngethero nkara na iria botha chionde na chure jwe ba icho kairwa na kumira ja gwitana mbere nande omuri na bwana murungu owe ntukujitigire merire nusu gekithimo no amiro bakethro bakenda na nyume kuthiuru nkobo bwega kuromba kura amiro bongo bakethro bakiamwa tariki kenda muri na mwaka jojo mutongerero kubakonda kuleta kundene abari enteto ciao kwa miaka 5 kimuriri onthe ene rio bune bakwithira kiona kanya gaka ende kwaria uma omwake no kethra kiona kire kina kio ikali atiri no jomwe nke reporter Ntosharu TV kumikarone bya bunge kengina ngine kifuke Nairobi mbeta Boniface Mongera. Nyuma ya seneta wa Tharaka Nithi Profesa Kithure Kindiki kwaga kanya kagutwika munini wa Ruto na ntukwegoro guchumiria werune gutariria atenia kwenda kumaruka siasene kwa kagita nande akariba Tharaka ni bachumirite kwariria ntumiri eje ni borite Kindiki kukasa musibi na kumiriria kiri siasa bakiuga batena kanyere kangi gakwini akiri utongeria bwanka thichegoro na kwa ukumaruka kwawe kukabatiga tantigwa. Inyuma ya seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Profesa Kithure Kindiki kuruta guge bwake nkwaga yore mete na guthunguthira mite ekathunguthira mite na nkwaga yo etiombekana niyo miteni bwambonera iyo bumire atire nkwaga yo uyanja bwaku bakuthungurira mite bwathirira nchimboni Kindiki araugire wena kwebera siasa bururu kwa kibindi kia miaka 5 wetu na thinite muno iruto na rutiro majority linda no nto baruto na rutirwe speaker deputy speaker wa senate no nto baruto Kindiki woyo na tethetie mantu manene muno one vote one man one series no nto baruto ende twina kiriro kinene sana no nto bantu betu Batharaka ende tuli uretio tukathiko Kindiki wetu noyu auye naritagire mianka enu naritagire mianka 5 siasani tio tukathiko turi antu Batharaka atina kwebera siasani itakao twekana kwende bongo kwa Tharaka nuntu tweregere tinchambe yetu na tokethire konto kunde no Kindiki ni omuromba terere na twekithirwe ndivute president enu arenda bagatsindwa itokethia stiro negwe na moyo bakiweta Kindiki ta mutongoria rombite gukiria bendera ya Mutharaka amone akaunti ya Tharaka Nithi kiri nthiguru ya Kenya kira bantu onthe aukiritie bendera ya Tharaka bwega sana na otithiguga gumite Tharaka Nithi woga Tharaka Nithi wera era Profesa Kithure Kindiki urathetere bauru bare hegi mpanga basida so itware twanengere tugitijo kinene sana no ntubakana getu Kithure Kindiki tukwirira turigona kaba kinya Kindiki akewa mianga bana tukamuthura lakini ni magire mwiri mabutha ikagitani wakwa karia baba nteretia Tharaka batheretia bokuringana na ntu bwende batiringa kura musibiende mtu kiumbe na nkuruki kuria Kindiki wae kwiwaga etigiria kunenkerwa ngugi atigiri bakwandikanira Thaino ni otande mtu mwa kuma Tharaka kuringana na bura Ruto aruthanirie Kindiki ntiomba kuga twi Tharaka tukaringa kura muchibi kairi thaino turamwira turi antu Batharaka twikira gitenge no ntu tutiomba kuga turinge nata tukaringa anga muchibi na nchamba yetu ira turegwetie Kindiki tuija kanengerwa deputy president anatigo tukaumaga geikuru tarume babangi bo bakumaga ikuru lakini thaino ende tuterwa muntu wetu kwa wende tigo tutiringa muchibi tukaraitha matendo mamuntu na nio tukathura no ntu nio tugatuthure muchibi tukathura muchibi turaithete gu athungire Kenya Kwanza utire any agreement barutha na deputy president kwa ni onda muromba
ukaya kwigwa Ruto akamwita mwaririe na imbi akamucho akamwariria untu bunde burabaga karanthi barie na make sure bakurutha agreement nwe nuntu akwona ararurenerie mbeu menyare karwenia na ikairi wogugwegwa gwigite agupromiswa in case Kenya Kwanza ya kuruka na make sure akurutha agreement na ya na deputy president arabuge Nkoroki batheretie kwina gitumi kinene atongoria bonthe batharaka kuungana na kuga bena kiama kiao ndamuromba na ete other leaders batharaka na tigo to forme kiama gitu kira gigatutetheria kuga twina bargaining power nuntu karaitha kira giatema tutunywa gitiki kana kira giatema kindiki atunywa nyama ye magegoni ikwaga bargaining power ya kiama kwa unda muromba ogwa kugebera chiachani menyebera chiachani na make sure mobilize leaders batharaka na other opinion leaders ba form kiama kia mutharaka kira tukathetaga nakio nuntu tiomba kuthindwani mtura bothiete kurwanwe we na thiaka yake yena migwi ende negwe imuguo mogwete na njara na utabwaku kiama ndene Tharaka boto ya kuona kana Tharaka Nithi kaunti yonthe tutiomba kuthina mbere na ciaca ira ciagirite ndene ya Kenya ino kwa ugo tora tukuona community inu ingi cikurutha biama itwekirwe kiama kimwe kirekethea gikamata twinthe ndene ya Tharaka yetu ka Tharaka Nithi kaunti kiripotira Gweru TV kuma Ntereti Tharaka bitu wa Paul wakabithe Hekorona atongeria ba matora kuma Ruire rwarera ni baciumiritie kumeneria siasa baria bakuga no kaba gutambia miario ya rumena na kuringa siasa cia marumi ni untu bwa kwira akarikiria bakabagitira bona utongeria na ria karibaba nande baejanite ngerekano na ikarikare antuku echo haria bakuga muririgite wa ungabana kawira Mwangaza na riungire ntereu ni agutiga aruma MC wa Ruterero untu buria bwaretire ntintikano na ndoa enene na ndene borete mutongeria ujo kwithirwa na michemano ya thiri na gutigana na siasa itiagirite mawira kirigia ni agutariria Kari wandini arwire rwarera gicone kebori na mono atongere ba matora nterium ni basumirite na kuonana kora kongona kwaone na sasa baraba kuthiuruka bakiringa sasa sarumena na kunjira kari na araba gwetete kare antuku ijire ndirum na arakawira Mwangaza ro kumerera matake ungava na bariongere wandine ende nyumene ambire sasa kumeneria atongere bange kinya baraba te usindana nawe ario MC wa wandi arwire rwarera Peter Kalembe ye ndukirage atumire gasagasa kumira na musemano jo kwaragana tongo muntu ore akoromba kura cha mama wetu uju wa county ukawira Mwangaza ino gwitana na MCA mama na ogwa gitikire okwenda tikiki na MCA imbi omugwetera gugwe kana imbi okurwethania kana waigwa muntu auga impendete ngania menya no mwanka ute muntu ute mucore owe na ntona Ruire rwena ndwa jeje kaire na nkuga na beto bagatumirwa bobui agwira kuthithia makosa kuya kuringanithia na beto kuruthanithiana na gitikira kwenda wetikiki na MCA ikiangabana na kuthithia manto amathuku muno na tige kuranithiana kana antu bonthe tutikwenda ndwa Ruire twi riria human representative ajete kuromba kura kethire Ruire ajere kuromba kura na aromba ena rietwa riawe na aromba ya kiuga ini kuromba kura endete kura ya basonko ibai kwaja na Bakalembe ibai kwaja no ntorere orerio irio ndwa yambiririe bonde bakuromba kura kuma MCA mwanka president kanko baromba beja kuromba kura Ruire bandie sera ciao tebaria manto jorongo na bakagweta atongeria bangi antu nande kwija kukongithanwa kawira imbi ogwetia Kalembe ote kuromba giteke MCA lekana na Kalembe asukumane na antu ba MCA ogwa sukumana na ngavana baraba kwenda giteke ae giteke ngavana lakini sere iwo kwendie cha gweta okirumanga Kalembe anga athithia anga agita ogwe iute cho tigatuma tukwakura endia sera ciaku twire ore ogatuthithiria turi Ruire twire ore ogatutethia turi ae kuruba Ruire ayuthi baruire lakini sera cia kuita kuruma mtungi kana cia kuruma mheshimiwa Kalembe iwite kubwa bakiarire sasa ondo na kuruithania kari wandine iria citetwo na mbere ni bamwe bana siasa ni baugite uyu batigi orongo tafadhali itongana bio tumira utonga bwaku gutethia nkia ugatumira utonga bwaku kuruithania antu ba Ruire rorera wond kana ruithania antu banange tugete antu ba Kalembe tukaringa kura ite na maruru na kura ite na kirumi ni kinyora nduma nte mucokeria
ende kura ni nte kuringira muntu ndiringira maendeleo jaria charitekete ndene ruire rwarera ende muntu kinya twakara kwaria itwaragie twekera murungu uri iguru ukona waugo ntu borongo ukaya kuthonwe ta kanisa ne kera murungu yake kwiria na nare akwira ira wendie mpigo kare ogwe chonko no ene kira kiongo nthiguru kanisa ne mathabau ne ja murungu no raga bwa kuuga na ndi mwankira tha ici tiga witokia ira iria nto na webera nwerwe wendie mpigo mweshimwa wetu aterumana embe arirwa na rumana aterumana ko jaja chorongo itebua taicho kwa gweta akiuga nererwa ndie mpigo agure certificate eunda Kalembe teka agurire certificate Kalembe gachindanire na Sinovate pool vote kuma mweshimiwa wetu twamuthurire ndenero ireroro utonge ndona thithetie ngugi injaga jawe twena ba MCA baba inge nyume Kalembe lakini batathithia ngugi injaga jaire mweshimiwa wetu athithetie Ngiripotera Weru TV kuma rwire rwarera Gisone Kebori mbita mawira kirigia Njemwe ni kuromba utethio bwa mwana wao uria urageretio kigero kia KCP kuona njara ya utethio ya kuonokia kiroto kiawe kia gwita form 1 njaije riuga irinkia mukeo na etumba gwikia mwana ujo uria uragwatire max 367 secondary na ndini bakuromba antu bawendi bobwega guchumiria gutetheria mwana ujo wao ethirwa atikurira nja. Ngiluri mukiri mwana urorerete keruya class kabinana na wata max nkolokia manatha tuya 60 na imwana uria buru utuire kuthoma thina ni ontu imwana wina wathe buru kwithirwa atina kuru kumwe kuru kuria tumaira kwa mubira kwa wikiro asibitari na Ngiluri kiroto kiawe kiotweka ndaitari nyume ya kithomu yeka kiotwikira buru nao maturene kinya nyume ya ukuluka kerio kieni ontuba washia kainya kawita sukuru ya sekundari Tuligia kuthoma ndaite kwa ndaitari enda pumbo tethi achari bako na tethi nyantu bange ayi ndring kiromba makarina ndrisi ya ikinoti na inyakira itobo tetheria mpumbo weta skuru ndaita skuru nkathoma mboya Mwakapachivu kwa ndokta. Na kulingana na ashari bawe wamona aturi ni ati Ngiluri kiroto kiki awekio kuwa mate kwenda kuoburu ikumania washi akainya kanika mwana uyo atashukuru ila yombo mubwele ni ontu imwana atumba wita ruendo ruraja kana kaka kwa karereti class 8 ikaraichio metie muno ikarari na max 367 na kwa mwanka tha iburu na chereri skuru itarira ya nonto imbaite kinyabio muikia skuru nonto ndina ana bangi secondary ndina mwana form 2 ndina mwana form 3 na kinyafo uwende mpinyelekete pio nkaithira ntikuona bia wikia kana ka skuru nonto ikana katita kuraya katikinya kinyande katiumba wita kuma ai mwana ndaone ni achiari ana kuru kuma ntona mwana onge na kuru kuma lakini kaina mutethetie aketha thaya ikero kuro plastic na kunya kwingarama so ira bamba purujera banchumbura na inya bambona kulugeto na kwa mbeta wembera mwana taita chukuru aina max 367 ndona bono iba ichomete mwana kumenyera boya na riwiromba roikire thirikari antubarabe na kainya na muno murungamiri wekundi kiki antuba mawathe Meru Mike Makarina wamona ngavana wa Meru Kraito Murungi ukumila ati na kuona kiroto kiki Ngiluri kiusoka njirene twankuromba nete okinene ndisi yakinoti akinyero report ino tunarete bya kuria nantu afaindika Kraito Murungi ngavana etura twendete Makarina ngo mnendo disability nkiromba nete okinene bashugulikira kithai mwana o no ntoke aita chukuru day school ile wala ilo day school lakini mwana atu mba aita no atita nkuru ki 100 meters no ntokoro ko ekirwa kwa plastic na itari mwake okinya ntoko ina ntaka iko chonoka o kwa na mwario na okima mwari na akawanjirene so ikwitha kwina urtobo nene nya achiari bongo betha baika kyo na bakarira sana bona mwana wao ita njirene kankuromba Makarina pio no ntokinyanaria akiwa nenda kwithira kinya wake nda kona antu bake onto disability o twe mura bruna arare murungu amuringithie one bora support mono ari rungore awera mwiri kinyawe kenda tukira anwe Kraito Murungi Makarina bira support anwe baba ile biringanire na zizi ai kinoti bonde bairinganire bone bora bautethia mwana o no tukinya batethio rira aithera kenda kinya wita kubuthithio kuruku na thera kenda mbeje nyingi muno Nkiripotera Weru TV kumatigania East mbita wa Kelvin Kimathi.
Monene wa Bisaba gukaria nyomo cha kithaka ndene ya kingiro kia nyomo kia Meru kitavika kinoritie akari baria bakaraga kue na mito bamenyererera muno tumiuro turia akue nikenda nyomo cha kithaka kinya chocho na roje na kinya kurigiria nkirithano gatigati kanto na nyomo ijinongerete ati KWS bari mutaratara ene jokure antu bonde barabatonyeretwe ni nyomo cha kithaka na bethure bari no kiri Nicola Chabari na Chonkuruki. Wanyama wanahitaji tu kupewa mazingira mzuri. Na gutiethira gukionekana ntangurutano na andu agatigati ikanyamo cha kithaka na antu nturani onto burabo kujirwa ne murungamiri igwa National Park ya Meru twe kitavi ikaloki wa mwana munini wake bakiuragia antu ibathinambe na kumenyera kinyandu je na tumoto andu je turaturi maturani nikenda kinya apaka ne oyethirwe kiona roje na nyamo cha kithaka chiona roje ro kunywitia kumagaruka anja. Natambua tunategemea yale maji na chemichemi kwa maji ya kunyunyuzia mimea yetu. Lakini tukifanya kwa ustadi ama tukitumia ile tunasema due diligence, tukifanya kwa ustadi na kwa kuweza kuyatunza yale maji, wale wanyama hawatatoka. Lakini endapo tumemaliza zile chemichemi, tumezivuruga tukaziharibu, zile catchment tukaweza kuziharibu, wale wanyama kama yule ndovu alikuwa anategemea yale maji ambayo yako kwa ile swamp iko ndani ya hifadhi ya Meru, itakuwa hata mimi hata kama nimeweka ile ua, ndovu mwenyewe atatambua kwamba hana maji, faru atatambua kwamba hana maji, simba atatambua kwamba hana maji, ataenda kuyatafuta. Kwa sababu ya hiyo milima ya Nyambene ndio inatoa maji ya kuletea maji hapa wanyama wakunywe. Uweze kunisaidia ukiwa huko nje pia kuhakikisha kwamba hizo forest na hizo milima na hizo chemichemi za maji zimetunzwa vizuri. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa naweza pata maji ya kunywa. Kule nogu baire baiba kujira na kuga atero angi ro kumenyera nyamo cha kithaka irwithagirwo rukirutanira muno gutigira iba kuria antu barabethagirwo banyangiritwe into biao kana antu obao ne nyamo ino cha kithaka. Tungeza kuwapatia hakikisho kwamba kwa saa hii wale watu ambao ni wananchi waliumizwa ama kwa bahati mbaya wakapatana wanyama na wakauliwa, kwamba watu kama hao wamefidiwa. Saa hii kuna vikao vimefanywa na vikao vya ile uharibifu ya mashamba na mifugo kukuliwa na wanyamapori. Pia hivyo vikao vinaendelea na tunawaomba subira kwamba watakuja kulipwa. Itakuwa manufaa tuwe na subira wakati fidia itakuja kuliko ndovu amekuja kwa shamba na umempiga mshale ukamuua. Wakati kumetokea hiyo ugwaruzano kati ya mwananchi na mnyama, ile kitu ya muhimu ni kutupigia simu saa hiyo. Sisi namba zetu kama Kenya Wildlife Service wane tutafanyia wananchi kazi, atufungi simu, anytime tunapatikana. No amwe no gumukana na ukire antu baba kuthungira pakano ntoba kwenda akuvyema anyamo cha kithaka. Ningeweza kuwahimiza pia wakati mwingine wananchi wanaingia kutafuta vitu ambavyo ni vya muda tu, kutafuta nyama ya mnyamapori. Kwa bahati mbaya mtu akiuliwa itakuwa ni hasara, ambayo wanyama ni wanyama wa pori, ni wanyama kali ambapo hawatambui mwana binadamu, watatambua tu labda gari ikipita. Lakini wakati endapo unaingia na mtu anauliwa, itakuwa ni hasara kwetu kama serikali, itakuwa ni hasara kwa jamii zenu. So ningependa kuwahimiza kwamba tuweze kuipatia heshima ile hifadhi. Koma paka ya Meru Morera Ntere Chegembe Central Peter Plus Chabari. Mbeo mbethe baria bagwataga mbaru gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi munini wawe na kiama kia Mbas ibaikite musafara bori bakionania akari na kinya yuthi baria bange gitumi gikinene gia kuregana na atongeria baria bagutambia rumena siasa chomba kureta kunjira na kinya kuepukana gutumirwa ni siasa bobo mawira kirigia na Chonkuruki. Vaune nthuki mbithi na barane kwa timbaru gavana wa Meru Kiraitu Murungi wa mwena munini wa Stanton Tochio o amwe na kiama kia Mbas bara bagitete ndiunga yao wandine atimau musafara jo gukiria obya mbeu mbithi o amwe na kumenyithia kari gitumi gikinene ya kugwata thirikari ya gavana Kiraitu Murungi mbaru yana tukilaunch Kingangi movement antu babethi bai campaign ya Kiraitu Murungi no tukiraitu project ya antu babethi no retirate antu babethi ngui muno flagship project ya kira nene ni ontuire witwa MYS and good news ira kwenda kuatia antu baburi na arua na Timau ni ati Kiraitu na retherie Timau municipality
kuo mwaka o mwaka tima wikethire kiambira cia milioni yana kuma ki World Bank yete kuria ana youth bagwate mheshimiwa wetu Kirito Murungi mbaru na tumuchokia kairi nontu tutagerete tuona no tukiritie urimi atukiria biashara atukiria masibitari na atukiria into bibingi muno tutwe vijana twamwire ruare tukwambia officially kukampenera governor Kirito Murungi bena deputy we Titus Tocho na gitumi twambiriria campaigns twe vijana inonto itowetekania na manifesto na agenda e governor Kirito Murungi bena Tocho ira beneo kuhusu vijana ba Meru County. Kabro iria King'ang'i ekirite matajere ekirite ana baraba emwaensa thomithitie na mantu amainge jaraja kuonekana naza na twendia sera cia King'ang'i bwega na antu batimao batwera kura no cia King'ang'i utisia muntu ungi. Eni wekira itu na woka the talk auga akathithia augire akathithia MYS na amethithia na itukuona uria ana beto batethekete undu otima ona ibu kuona tukinyete Kabros tutitaira tiri na tukinya Kabros turara tumurikiri ma flood right das beto ba youth ba bus ibejire na Arua road show na vijana beto ba gukenera mono nonto bara bashinda ba kwewa sawadi na ngugingi baitenjegana ya kurombera governor wetu kura bakiuga ngugi iraitete na inyani ngwa kiuga iraitete tukeja gucenchania bunduki na banda ukari uju mbeo mbithi baba ni borite akari gusebanira na sesa baba kuriunga ntere mwanya mwanya bakiringa sesa marumi cia mpatho na kuthumbia tongere bangi mwanya mwanya bakiborio bakairwo ni atongere muthemba jaju indi bagwata mbaru mutongere ura wina manifesto ya witi na mbere letu ya youth tuyita kusensitize vijana ibategere atongeria baraba na agenda atongeria baraba tio bazoze ya beta kuthithia vurugu kana kureta fujo kana kuthukia mantu jantu baba ingi itugutega nduka ta ingi aria ibombere vijana ibombere kuzozewa na batonya into bya mu biashara mo byomba kuthukua na binge bya iwa so batu twejete agenda mo yetu ikuensure to kureta siasa cia maendeleo na siasa cia gukuria gontu na siasa ite cia fujo itukoregana muno muno na atongeria baraba kureta siasa cia fujo na siasa cia nguto na cia iruni youth yanka baromba muno ibatige gutonyera mantu janda wa cia kurebia na mantu jange jo maramari nonto governor wetu na kwenda gukiria youth through MYS na mantu jange ja mainge anto ibathithie mantu jara jakaba jenga ibatigana na nchobi na biu bingi Kirito mwanya wake na bau bangi ba ushindana noe kari mtu wa maendeleo na mtu okiri na mtu endete ya Meru kuma ono yake ya Meru yeweta na mbere kujura na inkuromba Meru ora Meru bau amwekuru atinga wene u mwekuru kamatite atingawa kumwekuru katumweka anya ciara kana kauange nako no ntukaritu na buthiritia Meru ishima tumweka anya kenda nyirira ko motongoriene au meneshima nene reporter wa TV kumatima ugisoneke bure mbeta mawira kerigia Mubunge wa gicigo bunge gia Tigania West Dr. Mutunga akiruguria gikundi kiria kigwitwa Meathene Women Community Based Organization na ugite gwite kwa uchumi kuria gukujirwa kagita gaka ne kwizanitie na nkethi ira yaumire katigati ka mutongeria wa Nthiguru Kenyatta na mutongeria wa kiama kia ODM Raila Odinga kwa wa Kenya ibabatere kwithirwa bareri ithomono uria bakuthura egitene riri Kevin Kimathi ena chonanjirenji endiku Mubunge otiani weze daitari John Mutunga na kujirita kiatho kia kwambirwa buburu buru kwe kundi kia kuru Meathene na ukwesi mbiu na moroto buru ya ukirie kuru ya bao maturene Rakia kana tuku ya era kulaonchwa kwa simbio ya Meathene bado tuna simbio ya Meathene 15 na Mutunga kiathoneki na olotete muno thirikari kumania witia kwa ngarama ya uturo buru aimiringanithia nkethi cia Rais Kenyatta na Raila Amolo Odinga aile rongore abuna wo umure wenera ndu milioni ya ngiri miro maana ile 65 euro chongona yapu kijaga na karuke reu kijaga na charo reu are ngiri magana ile 65 chongoka muntu wende ot Kenya aromberi imugamba urayo akadania kabutije mu baitire bakadania mu barombe beja baromba trillion ruwanja mu myaka imikai Kenya ile nere ikuo no uraru arera kwete kura mauta kurua bira no era kwete kura mauta ta no era kwete kura nyamutu mugado wari shilingi 20 nende shilingi yana ambiyo na no weretwe alamu kwa ndeta madheki ambitia wembera ate pigia kura sipi nani ile to azimio la kuzimika
kana nenda lui tumingirie mpala itatia yorokere nawe kazimikire nau Mkuluki Mutunga na urete mwingi kuwata mbaru munini wa Rais William Ruto ni ontunua wina mubango yura yubati yoshokaniri ngarameje ringi kuona mundu kuyamiathene akaburomba kura akeorwa akaudira kana kenu akeorwa akabudira bagwe benja alafu wero kulongolo kuna ikara na manganyoni muringire kura no ntuno mwaya muno no mwiro bo ai nawe Iwana wije Mheshimiwa Ruto hao kumona ndio kama majambe wetu watu ikiambo bamuringira kura Iwana wije Mheshimiwa Kidentore hao baramuona mukara amano bamuringira kura tubanga bagwantu tukaringira mwekuru wewe Bungi na inyilitie kuria nto kwimenyera baraba karingira kura bakithiata nare kuongwari okwethuru kuotethia kana ikuota bare babwera mbailie ni ndeoni budigire kura ndeoni nungore kiwetu no akina gucokeria takuringira wewe senator wanara hello no taringira taura Hello, kabla ya kilatini, nanda ya moni. Ule ndio kuringira wewe. Lakini wewe ni na wewe. Tena utaringira. Na utakomena unaona kwa wa bimbi yake kana nada. Tona kwa bimbi yake. Tona kwa bora reli. Tona kwa kuishi abisha wewe ngo. Tona kwa ladhirikali. Kama ulimando ya. Tona kwa mama. Kiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi hau no tukinyira mutheto wa ntoto chetu cha Weru thitha tumbita Maureen Kinya mwana neto wa mathitho ni Maureen Kome. Good night.